دما خوش ببینرین هجا ایرو 25 نیسان 2024 روزان جی روزا پیشمه بویا رو گشتنین هری سریو هری بالکشین کو دناوا روزه در رودانه مجوره پیشکش بکین لواکه هر تم دست بکه چند سرنوچین شهید قرچوخ د سالواگرا هفتمین ایریش ده به مراسم او داخلینیان خاتم ببیرانی پارتیا سوریا پیشروج او کمپونا جنان از جنوب اتفاق خویا ده البجارتن ده راگهاندن سی پی تی جاره کردن جه اشکره کردن راپورا خویا لسر روشال امرالیه بیدنگ ما او گاد ام تجرید آل امرالیه جنیز و دشوپینن ریو بریا خواسر سوسی زاروق و هفده جنین داعشین تاجکستانی رادستی شانده وی ولاتی کردن بری بینرین هیچ سرنوچین مبون اون هاجمی برفره بلتنا خواج وره پیشکش بکن شخوا جاره کردن ایرودناوا روژه ده ارتشا ترکیه داگیر کرد و چیتین وی ایریشن هری میگرین شه ساعت سحاری و لگوندین کانتونا عفرین شه بایه بدهان جاران بچکین گران دامبرتوپان و چگانین ما جه هرمی راگهاندن کو ایریشن هری دجوار آیا بچکین گران لسر گوندین نافچه شرای پیک هاتن بدهان توپ لگوندی مرانس و علاقمه پیک خاتنه هات راگهاندن کو تزیانه که جانی پیک نه هاتیه اف ایریشن داگرکریا دولتا ترکیه یا به بالفرین شر و بالفرین بمروف جاره یکمین جی ده 25 نیسان 2017 آن دست بکر بانگو برای 7 سالان دسر ایریشا چیای قرچو خیره در باز دبه ده وی ایریشا کو جالی ارتشا ترکیه قرکر و پیک هاتی ده 38 شهروان شهید و بریندار بون جبو بیر آنینا شهیدین خواه خلک کانتونا جزیره لقرچوخ کمبون ده مراسم بیر آنینه ده لدیجه همو جوره پلان او کمپلوین دایر کران پیاما برخودان او تکوشینه هات داین 25 نیسان 2017 دوی روژه ده جاره یکم بو کو دولتا ترک به بالا فرنشر ایریشی خاکا روژاوای کردستانی گر ده ایریشا لسر آگاهی امریکا و روسیای پیک هاتی ده 20 بالا فرنشرین داگر کریا ترکی سینور در باستکن و قرچوغه بمبا باران کرنه لور بریارگاه فرمانداریا گشتیا یپگی و یپجی نواندارا گاندنا یپگی و آواهی رادیویا روژاوا ین لچین قرچوغی قدسی گوشه سوریا ترکیه و عراق ده بو آرمانج سی جوان روزنامه وان 20 شروان و فرماندارین یپگی و یپجی شهید بون هروها 18 شروان جیبرین دار بون لکیل کاوه که بالا فرنشر در دورا 9 کیلومتر سینور خود در باز کرن و ایریشی چای شنگالی کرن هنگیل ورجی 6 ولاتی شهید و 10 جیبرین دار دبن هم وقت ایریشی شروانین هیزین سوریا دموکراتیک قصد داعش دبی تختاوی رقایده آنی بو برتنبونه بیشتی ایریشی ری و بریا خسر 25 نیسانی وک روژا شهیدان دیار گره ببونه یا روژه خلقی کاندون جزیری بر خودانا قرچوخی للوتکه چیه انظام ری و برا مجلس مالبات شهیدان آبا کروشلات سوریه جواهر عثمان آخوی و دیار کرکو دولتا ترک دخوازه دسکتین کو بسای شهیدان هاتنه بدس خستن تیک ببه نجی پیلان خوانی قرش بسلمده درسن و هولدان خوانی مزندکن کو اف ایرادا هیدک ببن افستاتویان کو بخوینا شهیده هاتی آوا کرن هلوشینن پروژانا دتوا ديمقراطيك بمعنى بكن بردفکا یکینین پاراستن عجنیه پیجی رکسان محمد جی آخوی و بحثا رول برخودان و تیکوشینا شهیدان کره
رکسان دست نشان کرد که ببر خودانا شهیدان و رامانی نریبر عبدالله اوجلان دیل هم بر ایریشن دجمن و پلانن وی لبر خو بدنه. ام بهفرا لهم بر حمو پلانن اردوغان و دجمنن گله باکور و جلات سوریه کردستان ام بن بخن اوجی بکد و خوات بتکوشین بسایا برخودان او دست کفتین کو شهید ما آوا کرنه چاندا کو شهید قرچو جبو ما هیشتن دیروکا کو جبو ما هیشتن تکوشینا کو ریا آزادی کو جبو ما گرکرن و هر در با آزادی و بچه هر بله ایرو 25 نیسان روژا شهیدان به بونایی به ریا داخلینیان او چالکیان این بیرانینه شهیدین آزادیا کردستانی هاتم به بیرانین ده چالکین بیرانینه ده سوزا خوردکرنا تیکوشینه هات داین 25 نیسان روژا شهیدان روژا برانینا شهیدین قراچوغی کو ده انجام بمباران بالافرین شهر این دولتا ترکا داگر کرده شهید ببون. دسر ایریشا دولتا ترکا داگر کر آل سر چای قراچوغی را 7 سال در باز بون. ریوبریا خسریا دموکراتیکا هرم باکو روشلات سوری به بونیا 25 نیسانی داقیانی دا. ریوبری د داقیانی د شهیدین قراچوغی و تواهی شهیدین باکو روشلات سوری ببیر آنی و گوت لباکر و روشلات سوری 25 نیسانی روژا شهیدانه. سال 2017 د 25 نیسانی د دولتا ترک به بالافرین شهر جای قراچوغی بمباران کربو. د انجام ده گلک شهید چی بون. شهیدین ما میسوگریا سرکفتن و سبروژک اولنه. شهیدین ما جبوم چافکانیا هیز و اصرارا بر برزگار کرنا هرمین داگر کری آوا کرنا جواک که آزاد و دموکراتیکن. ریوبریا خسر داوی سوزا شوپاندنا خطا شهیدان حتی پیکانینا آرمان جنوان هات داین. مجلس مالباتین شهیدانا هرم افراد جی داقیانی اگدا و گوت بسایا فداکاریا شهیدین ما دستکفتین مزن به دست خستن حتی سرکفتن آزادیا فیزیکی ریبر عبدالله اوجلان امی ریا شهیدان بدومینن. مجلس مالباتین شهیدان آب باجار طبقه جی چالاکی که برانین لگورستان شهیدان لدار خست. شیورمند ریوبریا خسریا دموکراتیک آ طبقه مظلوم یوسف آخوی همو شهیدین آزادی ببیر آنی سوزا دوام کرنا برخودان و تکوشینا لسر ریا شهیدان حتی سرکفتنی دا. هر وها مجلس مالبات شهیدان لحلب جی روژا شهیدان به داخویانی که ببیر آنی و گوت شهیدین ما جبوتوز و آزادیا کردان جان خو فدا کرن. امی جی لریا شهیدین خو برخودان خو بدومینن آرمان جنوان بیگ بینن. شانده که تاجیکستان سردما هریما باکور و روشتات سوریه کرد پشتی هفدیتنان ریوبریا خسر سوسی زارک و هفده جنین داعشی تاجیکی رادستی شانده یا وی ولاتی کرن. شانده که تاجیکستان ده نفده بالیوز تاجیکستان یلکویت زبید الهی زبیدوف سردانا دایره تکلین دروی یا ریوبریا خسر آلقامشتوی کرد. شانده جالی جیگری هفسرکاتیا تکلین درو فنر گهت و اندامه دستیار ریوبر خالد ابراهیم و هاتن پیشوازی کرن. هفسرک دایره فنرگیه دیار کرکو ایریشن دولت ترکین دومدار لسر هرمی هولدان ریوبریا خسر جبو و گراندنا مالباتین داعشی آستنگ دیکه. هر وها اف ایریش جی ریل بر زندگیرنا داعشی و دیکه کو جاره که دن خواه لحرمی بری خستن بکه. شانده جی تیکوشین او برخدانی خلک حرمی ببیر خستو گوت ام ده فرق شهید او قربانیان خلک حرمی دنه. لوما ام سپاسیاری و بریا خواسر جبو کسین ده کامپان ده ودگرن دولت جی هاتنه کرن جی دیکن. ده داویه ده با آوه که فرمی او ببلکه سوسی زاروک او هفده جنین داعشی جعالیه دایره ریو بریا خواسر و رادستی شانده تاجیکستانی هاته کرن. وزارت کاری در و دولت نیابون آمریکایی دیار کرد که چتین دولت ترکیه بناوی ارتش اجتماعی سوریه تالان کرنه دوام دکن هر وها گوت لناوندا گرتگیهن چتان این لعفرین و سریکانی و عزازی اشکنجه و کشتن پرزیده بویا. Strengthen efforts to disrupt
وزارت کار درویا دولتên Yekbûyên Amerîkayê têkildarî rewşa mafên mirovan a Sûriya sala 2023 raporek amade kir. Di raporê de belgeyên fermî têkildarê kuştina hovane û derqanûnî, windakirin, îşkence ji alî hikûmeta Şamê û çetên dewleta Tirka dagirker û artêşa Tirk ve jî hatine bibîrxistin. Di raporê de hate gotin hikûmeta Şamê û dewleta Tirk tu tedbîr li hember kesên van sûcan dikin negirtine. Di raporê de hate ragandin ku komên nîv leşkeriyên hikûmeta Şamê gelek sûç, komkujî û kuştinên ketûber kirine, sivîl revandine li van dane û girtine. Di raporê de hate destnîşankirin ku çetên dewleta Tirka dagirker li Bakurê Sûriyê herî zêde sûç li dijî Kurd, êzîdiyan û gelek sivîlan kirine. Derbarê bawerî û kêmneteweyan de lêpirsîn bi girtiyên Kurd re tên kirin û ji av û xwarinê tên mehrum kirin. Her wiha ew çeteyan mal û milkên sivîlan desteser kirine, sivîlên girtî derbasî Tirkiyê kirine, zarokan kirine leşker, êrişê perestgeh kirine û wêran kirine. Hatiye gotin, çetên artêşa niştimaniya Sûriyê ku dewleta Tirk piştgiriya wan dike, nahêlin sivîl mal û milkên xwe bikar bînin yan dema xwestin vê yekê bikin jî divê bacê bidin wan. Wezaretê îşaret bi guhartina demografya herema ku piraniya wan Kurd lêne jî hatiye kirin. Wezaretê di raporê xwe de cih da nirxandina Komîteya Lêpirsînê Netewên Yekbûya Têkildarê Sûriyê ku li navendên girtinê yên artêşa niştimaniya Sûriyê bi taybet li Rejo, serêkanî Hewarkilîsê îşkence kuştin hene. Êrişên dewleta Tirka dagirkerên li dijî herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê ku di encamê de gelek sivîl hatine kuştin, zirarên maddî li binêsaziya sivîl, nexweşxane û kargehan bûn, di raporê de hatin nirxandin. Girêdayê mijarê Komîteya Lêpirsînê Netewên Yekbûyî û gelek rêxistinên mafên mirovan ragihandibû ku rayadarên Tirk li navendên girtinê yên artêşa niştimaniya Sûriyê ne di lêpirsîn û îşkenceyê de hazirin. Di raporên rêxistinên sivîl de hate gotin, çetên artêşa niştimaniya Sûriyê girtin, revandin û lêdana jinên Kurd li Efrîn û Serêkanê didomînin. Hilbijartinên şaredariyên yên giştiyên li ser asta Bakur Rojhilatê Sûriyê wê di sihê gulanê de bên darxistin, amadekariyên ji bo van hilbijartinan ev demeke destpêkiriya geleksazî û rêxistin, bejdariya xwe ya li nava hilbijartinan radigînin her wiha namzetên xwe jî diyar kirine, îro jî Partiya Sûriya Pêşerojê û Kombûna Jinan ya Zenûbiyayê tifaqa xwe ya bejdariya di hilbijartinê de ragihandin. Li seranserî herêmê ji bo hilbijartinên şaredariyan amadekarî têne kirin. Di vê çarçoveyê de Partiya Sûriya Pêşerojê û Kombûna Jinan a Zenûbiya bi daxuyaniyekê tîfaqa xwe ya hevbeş a di hilbijartinan de ragihandin. Daxuyanî ji aliyê berdevka Kombûna Jinan a Zenûbiya Hûd El-Eîs û hevserokê Partiya Sûriya Pêşerojê Abdülhamîd El-Mehbaş ve hate dayîn. Destpêkê hevseroka Partiya Sûriya Pêşerojê Abdülhamîd El-Mehbaş a xevî wiha got. Em weke Partiya Sûriya Pêşerojê û Kombûna Jinan a Zenûbiya dê bi hev re û bi namzetên hevbeş tev lê hilbijartinên şaredaniyên li herêmê bibin. Ji bo nîşankirina namzetên xwe jî em ê pêş hilbijartinan li dar bixin û navê namzetên ku di hilbijartinan de bi ser ketine pêşkêşî Komîsreya Bilind a hilbijartina bikin. Her wiha ji bo îtîfaq bi rêxistin û partiyên din re jî amade ne da ku ev îtîfaqa xwe firehtir bikin. Berdevka Kombûna Jinan a Zenûbiya Hûd El-Eîs jî bal hate kişandin serola jinên di hilbijartinan de û ev tiştanê ziman. Bejdariya jinên li nava van hilbijartinan misûgeriya serkeftina wê di herwarî de ye. Yekem car ku li herêmê hilbijartinên bi vî awayî têne darxistin. Helbet roleke girîng ya jinan dê di van hilbijartinan de hebe. Armanca tevlîbûna me weke jin jî ew kurengê jinê û hevserokatiyê bê diyar kirin û li ser bingeha demokratîkbûnê hilbijartina pêkbînin. Ji bo li darxistina hilbijartinên şaredariyan yên giştî amadekariyên berfireh têne kirin, kongrastar û peya dê ku bi ittifaq wê tevlî hilbijartinan bibin, îro rêzecivîn bi partiyên siyasî re li darxistin, di civînan de nîqaş li ser girîngiya hilbijartinê û li darxistina wan a di demeke wiha de hate kirin, li aliyeke din jî dê sibe pêş hilbijartinên peya dê li sê navendên li bajarê Hesekê pêk bê. Sihê Gulanê wê hilbijartinên geştiyên şaredariyan li Bakur Rojhilatê Sûriyê pêkwerin. Ji bo van hilbijartinan gelek sazî rêxistin û partî ketine nava tevgerê û amadekariyan dikin.
دوی چارچوبه کنگراستار و پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده لحسکی ریز جوین به پارتین سیاسی ری لدارخستن. ده جوین آن نقاش درباره آوای لدارخستن و ریوچون اهل بشارتنان هاته کرن. درباره مجاری ده هف سروکی اوفیسات تکیلین پیده سیهانو که دیبو آخوی و دیار کرکو اف هفدیتن جبو تقص کرنا گرینگی اهل بشارتنانن. حقاسي بلا ملت وريك شاندن جرانجيا في هالبجارتني تشقاسي ام بيجن باندورا و تايبت ام بيجن مسألة خدمة جوزاري ده سیهانو که دیبو بانگلی گلی هرمی کرکو سیه گلانی بری خوابدن سر صندوقان و ببر پرسیارین خال هم بر پیش روژا خرابن. هفسروک پارتی آشتیا دموکراتیکا کردستانی طلال محمد جی دیار کرکو اف هفدیتن گلکی گرینگن. يعني هفدي نام بارتيا كتيا ديمقراط بيادي وكونغرستار شخو بري وان وكي تحالف كي قدري وكيش بارتي سياسية نقاش هات كرن قالوا ام تشوا كارن بهفدور داك من بارها البجارتنا جرينج او يعني نا يعني نونرين بارتيا هندري وان قائمات هبه جرينج تر تمثيلها حمو قلانتي هبه قال انه حمو بارتي سياسية رنجارن قاد وان قائمات هبن وكارن خدمتها شاراداريا خوب كن خدمتها او دفرا قو شارادي تيد هالبجارتن هروها صبوي الباجر حسكي لسين ناوندان بيش هالبجارتنين دست نيشان كنا نامزتين بيدش بو هالبجارتنا الشاراتاركي ورالدار خستن. دوان بيش هالبجارتنان دا شش برنامزتين بيدين كو قزنج ديكا وبنامزتا كونغراستار عنود بدرخان رالسر ناوي اتفاقا بيدي وكونغراستار بيشداري هالبجارتني ببن. ناوي برنامزتان وهايا ماجد ذواس اسماعيل عمار أحمد الوقاعي لقمان خلف الحسن محمد سعود خليف عبد الله محمد أحمد الحمد وعبد العزيز سليمان علينا لآلية كدن قانونا داباش كرناري ببريجي تياما دكرن هفسروكي دستي حقوق وعدالة مشل بالتركان لسر مجاري قوت نهاجي آمدكاريين قانونا داباش كرناري ببري تيكرن قانون و ددمکی کرد بیت تمام کرن و پیشکشی مجلس گلان دموکراتیک بکرن. لگوری قانونی و سینورین اداری هشمارا شاراتاریان و هشمارا شینیان هر جیان گهه که بیتیار کرن. CPT ایرو راپورا خویا سالانه اشکره کر سکرتری ریبری CPT هوگیم. آنی زمان کو بالا وان لسر تجریدا لإمرالیه یا او جنیز و روشید شوپینن افگوتنین ریبری CPT یه دمکی دیا کو تجرید مطلق کتیا ما خویا سوی هشتان او CPT راپورا خویا تکلداری سردانین لإمرالیه حتی ها اشکره نکریه بشتی افقاز گوتنین بگومان پرسا گلو CPT جگلی کرد چد و شیره جی دیکرن. کمیته پیشی گرتن الاشکنجه یا کنسای اروپایی CPT راپورا خویا سالانه پارلمانتویا اروپایی یا لبروکسلی اشکره کرد. دجوینا چپمانی دن و چگانی سلکتیوی روشا امرالیه و روشا ریبر آپورزی. لیل سروی که سکرتری گشتی CPT هیوشی تویند برسه و کشین برنده. هیوشی تویند بیکو قالا سردانا خویا بری بکه گوتن آوید سرای دارین ترکیه او گوته. هر گاوا ام سردانا ترکیه دکنه لسربان پرسگریکان امبریادارین ترکیه ردکوین ناوا دیالوگی. هر چی قاسی CPT رایدارین دولتا ترکا فاشیست وکه برپرسیار نیشانده دجی لی ارکا سرکه یا کو روش شاری براپو زلال بکه لسر ملی CPT جبر به هلوستیا CPT دجیدا مطلق کتمها 38 هری داوید 25 آذر 2021 ده برای ریبر آپو محمد و جلان بریا تلفونی پر آخوی بو لی او پیوندیجی دینیوی ده هاتبو قد کرن بیشتی ویجی حتان هاتو آگاهیج ریبر آپو نای گرتن لی توی ویجی CPT حتان ها نروشا امرالی نجی راپور خویا تکل داری سردانا لی امرالی یا سال 2022 اشکره نگریه لسر برسات چما روشا ریبر آپو نای زلال کرن شیتوین دوها گوته یه بریاری بده به راپور کنگی بوشاندن. رایدارن ترکیه هفته یا درباسبوی کمیته همه به پاریزرین بریز اوجلان را هفدیتن کرد. مجاره که کوبالا ملی سره دمامه گنجاو دید سردان همه تکلداری و پرزگریکی و پیک وره.
لیوان گوتنین ریوبرین سیپیتی فکارین گلی کرد و دوستین گلی کرد ین لسر رو شاره برا اپو زیده تر کرد. جبرکو سباتا 2024 جی سیپیتی چو ترکیه لی سردانا ایمرالیه نکربو. بلی بینرین هیجا هپگی ناسنامایا دو گریلین گل گاری شهید بونه اشکره کرو گوت هفری آمه آرارات او زین جبو آزادیا گلیمه با آوه که فدای شهر کرن بون میناکین بربچاف ین ملیتانین جن یا آپوی. ناوندارا گهاندن و شاپامانیا هپگی ناسنامه دو گریلین شهید اشکره کرد. هپگی دا خویانی خویانی بیسکی دا گوت. هفرین ما ارارات هرکول و زین زاگروس یکی نیسان 2024 لهری ماگاری شهید بون. هپگیل سرکسیت شهیدان وها گوت. هفرین ما ارارات و زین جناوندن گرین گین برخودانی گین کردستانی وان او کوبانی تبلی ناوار رفین گری لابون. جبو آزادیا گلیمه با اوایی که فدای شرکرن بون میناکین بربچاو ین میلیتانیا جنی آپویی. هفرین ما آرارات و زین کولگل قادانته کوشیان لدورا کولی بونه دو پاراستنا خطا آزادیا جنی ده بسرکتن و مهورا خوالی دیروکامه تی کوشینیدان. هپگی دیار کر که اوی تی کوشینا شهید آرارات و زین حتی سرکفتنی بدومینن و جمالوات شهیدان را سرساقی خوسته. لگوری دا خویانی هپگی ناسنامه گریلاین شهید وهایه. سیبل دنیز بناسنا و ارارات هرکول لوانی جدایک بویا یکی نیسان 2024 لگاری شهید بو. او گلی حسو بناسنا و زین زاگروس لکوبانی جدایک بویا یکی نیسان 2024 لگاری شهید بو. بلی هرج فرماندارین بریارگاه ناوندیای جاستاری شردا مظلوم کابارانی زمان کو دولت ترک جبول همبری تفجیر آزادی یا کرد بسر بکه و سری لهر اوری بازی ده و گات دولت ترک چی دیگه بلا بکه نکاره لهمبری گریلا بسر بکه و ji fermandarên biryargeha navendiya Yejastarê şerda Mazlûm Gabar tevlî televizyona Medya Haber TV bû û mijarên di rojevê de bi taybetî şerê li Kurdistanê nirxand. Şerda Mazlûm Gabaranê ziman ku li Kurdistanê şerekê gelekê giran diqewime û got. Dibe ku şer hîn li tevahiya Kurdistanê belav bibe. Ji ber van rojan trafîka dîplomasiyê jî gelek zêde ye. Ya rast ev yek serdemek e. Li Kurdistanê êdî şerêgerîna jî birêbazên tê nezanîn bi taxtîkên berê nayê meşandin. Her carê dibêjin em ê sal biqedînin, sala vê biqedînin. Niha jî dibêjin em ê vê havînê biqedînin. Ji bo havînê du mehman e. Gelo wê çawa bikaribin tevgerekê ew qasî mezin biqedînin. Ev rewş veguherî rewşekê tira jî komîk. Fermandar Şerda Gabar li ser dîplomasiya di navbera Îraq û Tirkiyeyê de jî nirxandin kir û got. Dewleta Tirk niha dîplomasiyê dimeşîne. Ji xwe Hewlêr û Bexda bûne mîna bajarekê Tirkiye. Timî diçin û tên. Ev hevdîtin hemû ji bo çi ne? Ji bo tasfiyekirina PKK, ji bo serxistina plana New Osmaniye. Dixwazin sinûrê mîsakê millî temam bikin. Dibe ku hikûmeta Îraqê baş bi dîroka Tirkiye yan jî kevneşûpiya Osmanî nizanibe. Lêbelê dema destê xwe da wê milê xewinda bike. Şerda Mazlûm Gabar herî dawî diyar kir ku dixwazin Îraqê bidin aliyê xwe, Îranê bêbandor bikin û Sûriye tevlî vê tifaqê bikin, bi vê rengî armancên xwe mîtîngeriyê pêk bînin û got. Îraqê gotibû ez PKK weke rêxistinekê terorî nabînim. Lêbelê rêxistinekê li derveyê qanûnan e. PKK her tim rêxistinbûnekê li derveyê qanûnan bû. Ne li gorî qanûnên Îraqê, ne li gorî qanûnê Tirkan, ne li gorî qanûnên Amerîkayê. PKK li gorî qanûnên sîstema serwernî ne. Tenê qanûnek heye ku PKK li gorî vê tevdigere ew jî qanûna azadiyê ye. Li gorî qanûnên mirovahîbûyînê ye. Ji bilî van ji xwe li her derê li derveyê qanûnê ye. بلی آلیکاری هفسروکین دایره تکلین دروی ریببریا خواستر گلستان علی در بار ایریشین داگرکریا ترک و خیانتا پدک داخلی و گوت کردستان لبرچاوی دولت ترک یک پارچه دخوازه کردان به تمام قرب که پدک بوی رنگی نابین و هفکاری پیره دوام دیگه.
êrişên dagirkeriya Türk bi alîkariya bixayînên pedekê re li ser gelê Kurd berdewam dike. Demên dawiyê de ji xwe piştî hilbijartinê Tirkiye êgo hatin çêkirin ji xwe Alîkara Hevserokên Daîreya Têkiliyên Derve ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur û Şilatê Sûriyê Gulistan Elî derbarê mijarê de axivî. Gulistan Elî behsa armanc û planên dagirkeriya Tirk kir û ev tiştanî ziman. Erdogan bi planên êrişên li ser Başûrê Kurdistanê û Bakur û Şilatê Sûriyê hewl dide desthilatdariya xwe li ser piyan bihêle. Her wiha bi hin hewldanên dîplomatîk hewl dide şerîkan jî ji xwe re peyda bike. Bi gelek dewletan re hevdîtin kir, hevdîtinên li Îraqa hewlêrê jî di vê çerçûvê de ne. dest bi gavin diplomasî dike bi hin dewleta re hevdîtina dest pê dike em jî dizanin bi gelek dewleta re kiriye û niha êdî hîn jî li pêşiya bernamê wayne got derbasî Iraqê bibin, derbasî hewlêrê bibin. Armanca esasiya dewleta Tirka ji van hevdîtinan dagirkirina hin herêmên Başûrê Kurdistanê û Bakur û Şilatê Sûriyê. Pedekê heta niha piştgirî dawan. Lêbelê vê carê dixwaze bi rengekê çalak tevlî bibe. Bi vî rengî dixwaze bigihêje armanca xwe. Gulistan Elî diyar kir ku ji destpêka şoreşa Rojava ve siyasetek û pedeke dimeşîne zirarên ciddî da herêmê û wiha dewam kir. Dewleta Tirk tu carê Kurdistan wekê parçe parçe nedît. Ji ber vê jî dixwaze Kurdan qir bike dagirkirina xwe bilav bike. Mixabin pedeke ev yek tu carî bi vî rengî nedît. Berî siyaset werê kirin dîtin komkirinek heye dîtin bi hezaran gel bi dû fikrekî de hene dîtin projeyek hazir heye hemû kesî di nava xwe de hemêz dike. Alîkara Hevserokên Daîreya Têkiliyên Derve ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur û Şilatê Sûriyê Gulistan Elî helwesta geliya li hemberî van êrîşan jiyanî ziman û ev van kir. Weke gelên Bakur û Şilatê Sûriyê divê em carekê din bihêz û berxwedana xwe nîşan bidin. Yani carekê din di çarçoveya şerê gelê şûreşgerî de çawa ku bihêz û têkoşîna gelan û rêveberiya Xweser di şerê Kobanê de li pêşverî berxwedana mezin a gel ew nikaribûn bê helwest bimînin îro jî bi heman berxwedan hêz û rêxistinê em ê bikaribin vê pêva ji wê derbas bikin. Bilê bertekek dinya ku li dijî hevkariya pedeka bi dewleta Tirkiye ji Başûrê Kurdistanê hat endamê dîwana serokatiya tevgera Azadî Hesên Kerkûkê li ser serdana şefê rejima Tirkiye Erdogan ya ji bo Iraqê got serdana ji bo Iraqê û gelê wê heqareteke mezin bû ji çavderên siyasî li Başûrê Kurdistanê Niyaz Hamid jê balkişand li ser naveroka hevdîtinê o anî ziman ku Erdogan li Iraqê tişta ku dixwast bi dest nexistiye. Li ser serdana şefê rejîma faşîst Erdogan a ji bo Iraq û Başûrê Kurdistanê aliyên Kurdistanî û Demokrat bi ber tekin. Endamê dîwana serokatiya tevgera Azadî Hesên Kerkûkê li ser serdana Serokkomarê Tirk Erdogan a ji bo Iraqê nirxandin kir. Hesên Kerkûkê diyar kir ku serdana Erdogan a ji bo Iraqê heqareteke li gel û dewletê ye û got ji ber ku hêzên Tirkiye bi dijwarî xaka herêma Başûrê Kurdistanê û Iraqê bombabaran dike. Kerkûkî balkişand li ser baregehên leşkeriyên ku dewleta Tirkiye li ser xaka wê ava dike û anî ziman ev jî li gorî yasayên navdewletî bin pêkirina serweriya welateke dine. Di vê çarçoveyê de Kerkûkî anî ziman dewleta Tirk û Erdogan bi eşkereyî daxwaz dikin ku parêzgehên Musul û Helebê vegerînin ser xaka Tirkiye û axaftina xwe û havdawî kir. Pêwîst e hemû hêzên siyasî vê serdana Erdogan red bikin û tu hevkirinek li gel dewleta Tirk de nekin û nekevin di xizmeta wê de. Derbarê heman mijarê de ji çavderên siyasî yên ji Başûrê Kurdistanê Niyaz Hamîd jî axivî û balkişand li ser naveroka hevdîtinan. Niyaz Hamîd diyar kir ku ermanca serekeya serdana Erdogan ew bû ku hikûmeta Iraqê jî beşdarî şerê li dijî PKK bike û ev tişt anî ziman bi vê re dixwest krîza xwe ya hundirîn çareser bike. Lê Erdogan li Iraqê tişta dixwest tam bi dest nexistiye. Çavderê siyasî Niyaz Hamîd da zanîn dibe ku Iraq di aliyê istîxbaratî de hem peywendî çêkiribe lê di aliyê şerê li dijî PKK de destek neda Tirkiye. Her wiha ihtimaleke mezin peyamên hatine erêkirin jî dibe ku pratîkîn hibin. Li aliyekî din jî melayên Başûrê Kurdistanê bertek nîşanî êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirkiye dan û bangil hikûmeta herêmê kirin.
اولداران دیار کرن که دولتا ترکا داگرکر جبلی کشتنا سیویلان خوزای کردستان جی تالان دکه و گوتن جبر ایریشان دارستان دشوتن دوی حکومت باشور ریل بر ایریشان بگره. بلی هر لسر گوتین پاشخستنا هلبجارتنا پارلمانتویا باشور کردستان جی کمسریا بلند یا هلبجارتن یا عراقی آگاهیدان کمسریا راگاند کو تبریا رایتیا جبو پاشخستنا پروپاگاندا هلبجارتن نهاتیه داین او گوت جبو هلبجارتن ام آمدن او و خباتن پروپاگاندا جی ددما خود آنگو ده کلانه دست پی بکن. بردفکا کمیسیونا بلند آسر بخواه یا هلبجارتن عراقی جمعنا خلایی تکلدار هلبجارتنا پارلمنتویا هریما باشوری کردستانی آگاهی نو پار وکره. جمعنا خلایی را گهاند کو تبریاره کجبو پیشخستنا پروپاگاندای هلبجارتنا پارلمنتویا هریما باشوری کردستانی نهاتیه داینه. بردفکا کمیسیونی خلایی دست نیشان کرکو جبو هلبجارتن دما خود پیکورن او آمادن و گد وی خبات پروپاگاندای جده گلان دست پیبکه. دوی چارچوبه ده جمعنا خلای دیار کرکو او همو آماده کارین خود دومینن و زیده تری حیثد نانزه تفلی هلبجارتن پارلمنتویا هریمی ببینه. هر وها بردفکا کمیسیونا بلند آسر بخواه یا هلبجارتن عراقی جمعنا خلای دازانین کو و هلبجارت برنگ چاربازنایی دهوگ هولیر سلیمانی حلب چاپیک ورنه. جبوی یکی جداوی هاتش کرن کو سروک وزیر عراقی وزارت دارایی ارکریه کو بودجه پیویست جبو پیکانونا هلبجارتن انفقاتینه و هاتا کوتنه. جبو هلبجارتن که شفاف پیکوره تدبیر پیویست هاتن کرتنه. پشتی ایریشا پولیسین بلچیکا یا لسر نافندین ستریک تیوی او مدیا ها بره پولیسین دولتا ترکیه جی لدیشی روزماوانین لباکوری کردستان دست به اپراسیونین گرتن او بنچافکرین اکر دبپ او دم پارتی تکلداری بنچافکرین روزماوانان داخلینیدان او گوتن افروش به ریکا قانونی قدخه کرنا روزماوان یا لحرمیه. پشتی ایریشا پولیسین بلژیکایی لسر استودیوین ستریک تیوی و مدیا هابر تیوی پولیسین دولتا ترک جی لدیج روزنامه‌وانین باکوری کردستان دست به ایریشان گره. د ایریشا پولیسان د نه خباتکارین چپمانیا آزاد هاتن گرتن. رخصتنین پارتیا هرمین دموکراتیک DBP و پارتیا وکاوی و دموکراسی یا گلان دم پارتی ین روحای تکلداری بنچاف کرنان داخویانی دانه. د داخویانی د برتک نشانی بنچاف کرنان روزنامه‌وانان و سردگرتن استودیوین استریک تیوی و مدیا هابر هات زاین و هات گوتنه. لگوری انجامین هلبجارتنی اندسی و یکی آداری ده ام دبیجن زبی پیامین دموکراسی چارسری و آشتی ین گلین ترکیه لسر صندوق دانه راست بین خوندن. به ویرد زاویل وان ایریشین به حقوقی به آنین و ام داخواست دکن که نه خباتکارین چپمانی آزاد ین هاتنه بنچاف کرنه دمل دست بین بردانه. روزنامه‌وان جیلان شاهین لیجی به همان آوای بردک نشانی گرتن روزنامه‌وانان دا و دیار کرد که اوروژ کریمینالیزه کرنا روزنامه‌وانیه. Toplumun her alanında büyük bir baskıyla karşı karşıyayız. Ya Türkiye bir kadın, çocuk ve işçi mezarlığına dönüştürülmüş durumda. Yani İstanbul, Ankara ve Urfa'da لدیر سمیجی روزنامه‌وانان لقادا سید رضا داخویانی دانه. روزنامه‌وان حسین یاشار سزگین دیار کرد که مافی آگاهی ورگرتنی یه گلنی کارورا آستان کرن و گوته. دوی حوالین میین روزنامه‌وان دمل دست بینه بردانه. پشتی درکتنا آگاهین هیزین حکمتا شامی اشکنجه لخواندکارکی سویدای کریه ایروژی کمکه شینین سویدای گلک لشکرین هیزین حکمتا شامی رواندن. لگوری مالپرا سویدا 24 سدما رواندن جبر ادعاین که هیزین حکمتا شامی اشکنجه لخواندکارکی گرتی کرنه او بویر پیک هاتیه. خواندکار سویدا ده سباتا 2024 ده لشامی هات بو گرتن. مالپری دیار کرد که حتی نها صدمی گرتنا خواندکار نهاتیه زانین لی ده همان دمی ده اشکره کرد که مالباتی گوتیه صدما گرتنی ادعاین بجداربونا ویا ده خواپشاندنین لباجارده یه. مالبات ده بیجه کره وان بتو آوائی بجداری خواپشاندنان نبویه. هنچافکانی جه گوتن صدما گرتنی جبر نویسین ویین لسر تورا دیجیتاله. پشتی بویری حکمت شامی کاروانه که لشکری یا جه عربه چک و لشکران شانده سویدایه. حتی نها جی لحریم آلوزی هیا
لگل وان گشتانان خو پیشاندانین شینین باجری لقادا کرامه بردوامن او بانگ گوهرتنا سیاسی لگوری بریارا 2254 آنتوین یک بویی سربزباردانا گرتیان او حلوشاندنا حکمتا شامی دیکن. بله هرج سوریه و جریان بری خوابدن آلیه لبنان اسرائیل دژ خاکا لبنانه دست به اپراسیون کریا آرمان جوان اپراسیونان تکبرنا حزب الله یاکو اسرائیل و جبو خواکه گفه که دبینه هر وها ارتشا اسرائیلی در دورا گلک باشاروکین لحریما لبنانه ایریش دا دست بکرن در انجام وان دا جی بیتری 13 ایریش پیک هاتن لگوری داخلون اسرائیلی نیوی فرماندارین حزب الله ین لباشور لبنانه هاتنه کشتن. اسرائیل لدجی باشور لبنانی اپراسیون لشکری راگاند. وزیر پاراسن اسرائیلی واو گالانت دیار کر کودروژا دستدیا شر لباشور لبنانی ده هزینوی اپراسیون ایریشکار پیک آنین و نیوی لیدرین حزب الله جهول راکرن و که پیشکتنه که لشکری تلاویو استراتیجیا کمبرا آگر لباشور دناوا آلوزیا دناوبرا هر دو آلیان ده پیک آنی. گالانت د داخویان یا خویا پشتی گر خو یا لسر سینور باکور لبنانی دا گوت هجماره که زیده هیز لسر سینور هاتنه بجه کرن و هیزین ارتش نها لسرانسری باشور لبنانی اپراسیونین ایریش دمشینن نیوی فرماندارین حزب الله ین لباشور لبنانی هاتنه کشتن نیوی دلجی خو دشیر و لهمبری اپراسیونین هیزام لهرمی درون ارتش اسرائیل راگهاند که ده سری سبیت چرجهن حزب الله بچکن آسمانی و توپاویج دناواوان ده دپوین چک و جبل خانو پرگالین بنسازی لدردورا آیت الشعب لباشور لبنانی بمباران کرن. آژانسانوچی آنا نتویی لبنانی ده پیشکتنه که مین استراتیجیا بمباران لغزای دراگهاند که اسرائیل استراتیجیا کمبرا آگر لنیزی آیتا الشعب و هنگوندین در دوراوی پیکانی. هر وهار تش اسرائیل در دورا باجاروک آیتا الشعب رامیا جبل بالات و هلوردا راگهاندن کزیده تری 13 ایریشان پیکانین. ایریشن اسرائیلی نافبوری نشان دادن که حزب الله به دهان روکتین کاتیوشا آویتن شمرا لباکور اسرائیلی. حزب الله راگاند که برسفه که لهمبر کشتنا اندام کیوی ده ایریشک اسرائیل ده بالافرک بیمروف ایریش برن لسردونا وندین لشکرین اسرائیلی. حزب الله هجمارا ونداهین اسرائیل اشکره کر راگهاند کزیده 2000 کس بریندار بونا عمرنا دناوا وان ده 186 وارگه 176 سینور بگشتی 1650 اپراسیون لشکری پیکانینه. حزب الله دیار کرد که در انجام بمبارانان ده 722 وارگه هاتنه روخاندن و 5 بالافرین بیمروف هاتنه خستن. 5 پلاتفورمین قبه حسنی دو کارگه لشکری و 192 سایت لشکری هاتنه امحا کرن. للبنانه کجبر شر و پفچون بردوام آمارین فرمی لسر زیان شرنینن تی تخمین کرن که زیده تری 1200 خانی هلوشیانه و زیده تری 5000 جی قسمان زرار دیتنه. للبناني د دمازه د 300,000 کس جهوارین خو کوچبر بون للبناني هری کم 308 کسان جیانا خوش دزدان و د 152 چکدارین حزب الله و 72 سویل د ناف دزاروک خباتکارین تندرستی و روج نموانشی هبون. بلیم به آلوزیه که دوام بکن اوج آلوزیا شریدنا برا اوکراین و روسیه ایده لیدیارا کو ایدیم اوکراینا برخوردنی آخوی لهمبری روسیه لواز دبه و پشتی راپور کجالی سیایه و هات راگاندن اگر پشتوانی ولاتین روش آوای با اوکراین نچه و دناوا ساله ده خواه رادست روسیه بکه ویجاره درکه طوری که امریکای به وشارتی بقاسی 300 میلیون دلاری آلیکاری جه اوکراینی را شاندیه. رایدارن امریکی پشتواز کرن که اوکراینای موشکین دور آفیش این که به دیزی جهلا واشنطن به هاتیه پیدا کرن
لدیجی هزین روسی بکارانین ها دست نشان کرن که افچک ده چارچوه پاکت آلیکاری یا 300 میلیون دلاری یا که مها بوری جالی سروک آمریکای جو بایدن و هاتبو قبول کرن و ومه جو اوکراینای را هاتبون شاندن. مدیای آمریکی رگاند که موشک هریکی مجارکی جبو لیدان هزین روسی لکرمه هاتن بکارانین. آمریکای بره پرگالن موشکین تاکتیکی ین منزیلا ناوین دشاند. لیج شاندنا چکین بهستر نرازی بو. بشک جفکارن درباره آمده بونا لشکری آمریکی ده. لبله ها دیار کرن. که بایدن ده محاسبات ده جبو شاندنا پرگالا موشکین دور آویج این منزیلا وان 300 کیلومتره یا اره کریه. بردف که وزارت کارن در و ویداند باطل گوت از دکارم پشتراس بکم که به تعلیمات راست راست آسروک امریکایی موشک دور آویج دانه اوکراینایی. باجار چازوویار دکه روجلات اوکراینایی روسیه ها ولده حتی نه گلان وی باجاری دست بخه ارتش اوکراینایی کل چازوویار دبن دور پیچ روسان دنه لبند آلیکاریا چک و جبلخانه نه لشکرین اوکراینی دیار کرن که هیا چک نو ورن لچازوویار لبرخوا بدن هر وها لشکران دیار کر که روسیه به تقمانیان موزین وان رو خواندنه به درونان هر تشتی که حرکت دکن لیدخن چازوویار لهمبری بخموته که مسکو دشار هری بخوین آسالا بوری دابسر کرد خودی گرینیه که استراتژیکه گر کیف وی باجاری وندا بکه احتمال وندا کرنا هرمین دن این که دوی هاوینه ده لهرما دونتسک کنترل دکه گلکی زیده دبه. سروک اوکراینای ولادیمیر زلنسکی دیار کرد که دست وی ده آگاهی تقاضا که روسیا چاوا پلان دکه که جوینا آشتی تک ببه. زلنسکی بارشاند لسرویه که سروکین دولتان دید دمک نزیک ده جبو لوتکه بین و خواندن وها گود براستی گرینگه که پرانیا جهان دلوتکه دبه نه تنه جبو اوکراینایه جهان چقاس چالکتر به جبو آواکرنا آشتیه که عادل جبو اوکراینایه احتمال کوین دن لجهان نبن قربانی انوان ایرشان دلوتکه ماها هزیرانی ده اما لسر پرانسیپن یکم این آشتی لحب بکن زلنسکی دیار کرد که اگر کرملین ده ارشن خود ده چقاسی لاواز ببه دکارن روسیای نچاری آشتیه بکن و افتشتانی زمان. هر سروک، هر دولت و هر بالیوزک که ده پارستنا هوای ده آلیکاریا مدکه نتنه ده جانا خواه خلاص بکه ده داخوازا شر روسیای جکیم بکه. بری بیدرین هجا پشتیوان نوچان جین ها چند نوچین که حوالین مد تورا نوچه آمد جواکی دا آمده کرنه امنی تماشا بکن. لشهبای فرنيا جنين عفرين وشهباي ياكو جاليه اوفيسا كوبراتيفا عفرين شهباي وهاتيه فكرن بويه جيدرا جيانا كوچبرين عفريني اوفيسا كوبراتيفا عفرين شهباي نان پیشخانه یک بناوی جنين عفرين وشهباي فكر دفرنيه ده 12 کس دخبتن یکم جاره پروژهین فكرنا فرنيه بناوی جنان لشهباي تكرن ریوبرا فرنیا جنین عفرین شهبای زینب مراد دیار کر کو ارمان جوان بفکرنا نام پیشخانه او کو درفتین کار جگل ره به تایبتی جنان ره دواری کوچبریه ده بفکرن و پیدوین خواب یک بینن. د چارچوبه خباتا ریوبریا خوسریا دموکراتیک آکانتونا دیرا زوری که خدمتگزاریان پیشکشی شینیان دیگه ریوبریا زهمیره یا کانتونی خبات فرنیان دشوپینه دا کو کالیته نان باش ببه و تیرا تواهی شینیان بگه ریوبریا کومک بیوانین تند و شیورین دوی خودیین فرنیان بیک بینن دا کونان لگوری بیوانین بینگهین درکوه و به کالیته که باش بگهینن شینیان دانین. جبو پیک آنینا انجام نامین کنگره خردکرنا اولهی استقراره یاد 22 جوت ماه 2023 ده لدار کتبو کمیته آبوریا جواکیا ریوبریا خوسریا دموکراتیک آکانتونا جزیره 8 فرنه وکرن هر وها کمیته هول ده
کو پروژه نو ین ابوریه وکه جوان جی 4 کارگهن. لکانتونا جزیره کوک ناوندا چاندنی آگنم جه نیسک کمون و کسبراتی زانین جوتیار و خودیین در راسیان آماده کاریان را کرنا بر همین سالی دکن. ای سال لگوری سالین بوری باران زیده تر باری لوما چاولریه کو بر همین چاندنی باشتر بن. دم سالا چنینی دمها گولانی ده دست پیدکه و دوی مهیده گنم و جهتین را کرن دسته چاندنیه هین حق دستی خودیین در راسیان دیار نکریه. لی سالا بوریش بو را کرنا هر دونمک عردی بجی 15,000 جبوی آوه جی 50,000 لیره سوری دیار کربو. بری بینرین هجم لوردیکیشن داوی بولتن خواه ساعت 7 بشین حتی نوشین من داوی روژه ساعت 23 داوریم پیشا و بمینندنا با خیر و خوش شده. هر شاد و بختار.